مروف تیکتا خو ببرو و بچه داوسی ببیجه از هاتمه که لوی داری از بچه آواهی تف بگرم جبو دما 5 سالایه دمها چلده هر سال سروک سرکرده ریوبر مزنترین کمپانیین دنیای لباجاروک گشتیاری و جیایی یه داوسی کم دبن جبو کوبشتاری کربن دا آبوریا جیهانی ببن نهامی هور بدن هنک زانیاری ده درباره داوسی ده بزانبن آیا کمینه مجناوی وی کربن ده دست بی بکن ناوی کربن ده یه براستی نداوسه هرچی قاسی وها هاتیه ناس کرن لی بناوی داوسی هر کس دزانه لی اف جوینه که سالانه یا کربن دا آبوری یا جیهانه WAF تیناس کرن و پشره جبر کل باجارو که داوسی هاتیه ریک خستنو بری وبرن هر سال ناوی وی بویا کربن دا داوس ناوی وی جهه گشتیاریه و کما گود کو او کربن سالانه لی بری ودیچه بار مثلا بسعودية كونفرنسا وبرهنانا سعودية بناوي دافوسا بياباني بريفچو كوربن دا ابوريا جهان جي هاته سر خطي وراغهاند كو اوي حمو ريكارين بيويست وربگره جبو پارستنا ناف و ماركيا دافوسي ایجار کمپانی و آلیین دن هول ددن سودیج ناوی دافوسي ورگرن جبرکو لجهان تبي بلا بویا و هاتیه ناس کرن خالا دوامین چیه؟ او نتنه کنفرانسه که آساییه داوس ده کربن دا داوسه ده کلجیه کی بچوک بریوه ده چه ده هجماره که زیده یا گوتارو جوینن تایبت با آبوریا جیهانه ده نکرن او یک درفته ده سیاست مدار روشناموانو کمپانیان جی که ده دمک کرده گلک جوینن گرینگ جبوی خو انجام بدن بی که جبو گلک ولاتان گشته بکنو بلاف ببنو بگرن همی لوی باجاروکی بچوک دناوا هولکی ده دکارن انجام بدن اف جوین ده داویا شویده بشبهرک بخوارن و بشربتین جدا دناوا وان آلین بشتار ده تینه کرن ایجار اگر هیه جوین ببن کردار یا نه و که منها لگل میوان خوشی بحث کر هرچی قاسی رخنگر و شارزاد بیجن که داوس حیانها تنی در فتک جبوی آخافتنیه لی جار جاران هنک کردار جی لپایتین یعنی او بریار کلور تینه ورگرتن دبنه کردار و تینه جی بجی کرن یکم جوینا لسر آستا وزاری دنابرا کوریا باشور و کوریا با کرده سال 1989 لور هاته کرن سال 2018 سروک وزیر یونان و ماکدونیا جیش بو جارا یکمین پشتیوان ناکوکین زیده پشتی 7 سالان لداوسی جویان بو دست پیکک جبوی بداوی آنینا ناکوکین دنابرا هر دو آلیان ده تشتین باشن و کردارن کل داوسی چه بونه تنه بازرگان پرین زیده ددن جبو کو بشتار ببن افجی یک جوان خالین بالکیشه بتنی ریوبرین کمپانیان پریان ددن جبو کو بشتار ببن اویدن همو تینه و خوندن و بی پره بشتار دبن مصرف وان لسر کربن دا داوسیه هر کمپانی یک نزیکی 23,800 یورو ددن لی بمرجه کو تا اندام کربن دا آبوری بمرجه کو او کس اندام کربن دا آبوری یا جیهانه به کو سالانه پیوست نزیکی 5,000 یورو بده کربن دا داوسی خالا دن چیه؟ گره لناوا داوسی نو صاب آساییه به هنه کرتین رنگاو رنگ کرتین رنگین تکرن نوکوی ببردوامی بابتک گرم یا گوتو بیجن داوسی جی لی سیستما کربن دا آبوری یا جیهانه بخوشی بکرتین رنگینه که هر رنگک دکاره بچه جهن تایبت مثلا اوی که کرتا سپی ورگرتنه دکارن بچن هر جهکی لناوا داوسی بوان وکریه حتی بجوینن هری تایبت جی نزمترین آست جی نیشانا اوتیلیه که دکاره تنه لکنسرتین اوتیلی و لیستکان آماده ببه نجما فی وی کسیه ده کنفرانسان ده بشتار ببه ما دگوتو بیجن خود بحث کر حتی نهاجی مخابن وهایه ریجه یا زلامان هر دمه زیده تره ده 5 سالین کربن دیده هر سال
رێژەیە زلامان ژیا ژنان زێدەتر بووە هەرچی قاسی مەرجە لەسەر کۆمپانیەن مەزن کو لە هەمبەری هەر 4 زلامان پێویستە یەک جوان ژن بە. ئیساڵ ڕێژەیە زلامان ji sedî 76 واتە ji sedî 24 bi tenê jinin. Par jî ev rêjeş sedî 22 bû rêjeya jinan. Ji sala 2001 ve hejmara jinan her kûçûye zêdetir bûye. Îcar xala din çi ye? Pişkinînên ku bo wan kesan têne kirin ew ê ku derbasî holan dibin, derbasî otêlan dibin li Davosê. Ew pişkinînên wiha ne ku dema însanek biçe welatekî din li balefirxaneyê bo mirov têne kirin, li Davosê heman tişt têne kirin lê tu nafirî. Ji ber beşdarbûna hejmareke zêde ya serok, serkirde û kesayetiyên girîng li ser asta cîhanê bêguman girîngiyeke mezin didine meselên pişkinînê û ewlekariyê pişkinînên taybet bo her yek ji wan kesan têne kirin. Her careke ku endamekî Davosê derbasî hola konferansan bibe pêwîst e çakêtê xwe deyne, eger laptop pê re hebe wê laptopê veke pişkinînên ku li balefirxaneyekê têne kirin dema ku mirov biçe welatekî li wir jî têne kirin lê weke me got mirov nafire, mirov tenê beşdarî konferansekê dibe. Bi destxistina kumê şîn ku yek ji nîşanên Davosê ye, tu serok bî yan jî serokwezîr bî, têr bî, dewlemend bî, milyonêr bî yan jî feqîr bî, bi destxistina wî kumê şîn yek ji xweşiyên korbendê ye ku hema bêje her kes bi dest dixe. Bê beramber jî ew kum têne dabeşkirin piştî bi dawî hatina Davosê. Eger ku we kesek bi kumekî şîn dît li serê wî bizanibin ew kes beşdarî Davosê bûye.